الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganairuna si Sadiang kaya Imran akatitimutan walangon-langon na madakalataw ang mga dato mga bayi ang mababaliro na ulil ng rotano adiyang kaya pagkababayan tano ang mayor tano ang subay mayor tano mga konsyal tano mga baryo tano mga ulama tano lauso mga sulutan tano mga bayalabi tano mga bayi lagu so mga staff tano na tamang ko mga polis tano lau badang panabay kagawado na padumpan panganinta din ko Allah apa panganinta no ko Allah adiyang kay mantuwa katitimo-timo yulangon-langon na dini katimo-timo yung surga Allah. Aminan yun. Sa mapadahon mabu may wanas katay minila potok panganinta ko Allah mapadahon yun. Antoni kekhawatan wa balas sadiyang kaya akia pakataling umatanusi sanggay ada taray bulan Ramadan neno ka sirani mato sangan na isnaki ruka kegulutan o zaman kubatano sanggay laylay ayamaan niyan mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala na adna hadith أم يعلوي وأنس بن مالك رضي الله عنه أبتر النبي صلى الله عليه وسلم تينا من حضر مجلس العلم في رمضان كتب الله تعالى له بكل قدم عبادة سنة sadintuhu Nabi sama kata linguma makauma makaderpa koderpa apa pegenadanon sa ilmu asimi papanta kubulan Ramadan tuhu Nabi na umani salah kadian na salagun asimba ami apa sadian tu Allah sianwa ya milalala na tinggali mantri mi aswami atrahagu motor mi atai khamirun na pada menutup kau konsider menutup umani salakat akia sung yusaya na ipuro yusuk kawanan na palunga ainiyo na saraguna simba ka Allah na ipuro yut masudiwa mo ainiyo apalunga ainiyo diwan na saraguna simba ka Allah na ikhada ka namin inakad ka upong kasangka na nawaling kamautan na batala ka sa talugato sa lakad na ayakala na simba na talugato singgibu ka simba amya pasadaka ko Allah Allahu Akbar ay pagkalakaban siya na ba may kapiruman na simina na ba niyo pamakalumbata sa ulakadiw at iga para lima niya kadakadakal gina nakyapita nga mabu mauma siya na miyapita na anto na panay pada sumata mo to hadith ومن دام على الجماعة في رمضان نساد النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن رمضان نبقى ما بدخل جماعة السامبيان سمسدين جماعة فمن لهم نبرا الجمعة نبقى ما بدخل سنخي عبولنا رمضان نختب الله تعالى لها بكل ركعة مدينة نعيا معنى نعمان خسن بين صبر جمعة سنخي رمضان
pakai surat Allah umani satiman ruku'un umani sarakatun nasatiman asiti aing bagar ka Allah. Oh teman-teman gede-gede aya makna dia mengharipun Allah subhanahu wa ta'ala da jamaah aya makna dia nasakhadatu naliala yun nakhaushu aya makna dia nakasimeng sabara juma sisang ka Ramadan da umani sarakataka napaki surat Allah asati manasiti amama manapalapapal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 
katoa duhur piraraka pak dari siti ni mengiram Allah pak semua masasar piraraka sasar sama tu mia pirah siti mia kuangka mia walu dan semua masalah dari piraraka teman semua dari namia piraraka telah mulai mia kuangka siti sapuluh bisa tapi semua masai sabar juma na piraraka suaisa patrakat mia piraraka sapuluh lagu lima na semua sa subuh na piraraka subuh dua rakaat sapuluh lagu pito siti amia kuangka mia guto suai nganani na si siti Allahu akbar Allahu akbar wah namalong kaman geda-geda nah antoni sobat Nabi sadil kutu hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam natina man barra walidayhi fi shahr ramadan yanal Allah ta'ala nadru birrahmati wal baraka nasadin tugu Nabi satau api-api aniyasu mala'al qasyan takatakapayan adanya ni api-api ko mala'al qasyan sisadil kaabulan Ramadan tugu Nabi napake subhanahu wa ta'ala solimu yang sangka dunia aku salungan amuri nagusu khabarakat yang sangka dunia na ayamana na salungan ang kiyama antoni pagilil khawal alimu nakapakai manari pagari khobab yaban inu kaming balu ya alim inu kaming balu ya profesional inu kaming balu ya adatu ayah siapa panon Allah nakapakai amya kapia-pia kay kapalok-lokas Allahu akbar kataan ka sulukas namanya pagaro pasulok sa gusto wata ato ni kaya pagaro pairan nasupang ni umbala alukas tubuh Nabi natatarimaan Allah supang ni ang watayan nasumabu sa wata tubuh Nabi natatarimaan Allah supang ni wata umbala alukas yan niya kapagaro pa na umala kapiyapiyan sumala alukas saka na ayaw po na Ramadan na umala makapiya ginawa ni angka makapiya ginawa na dito ni kapapakan doon luta na kumurka naging mana-mana taon yung war napakata na pero nila magsama ka kapkasalo ka na malakap ni suara di sina magsama ka na tuloy ni pero nila ka miyaw Allahu akbar Allahu akbar sa katawa mga amya kumako nabi kamano tulong ako kagyan niya nutusiran magu apalagi ko kibagaka sa katawa mga amya kumako nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya kabala sa ko tingin pumalaluksan ito nabi ito ni kikidiyong akiram natingin na sabi siya pagkabayaan nila na panganan ya Rasulullah napupakikan akong kiram sabi siya kababayaan nila na ayaw maana niya nanditan na di akong kiram ipakinditan ya Rasulullah natuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam daka pa na makabalas natingin ito ya Rasulullah natingin na sumbalalo ka sa guswatan ng bida sumbalalo ka sa guswatan ng bida kasumbalalo ka sa tubo Nabi na dinil kabayo bamatay swatayan na swata tubo Nabi na kabayan yan amatay sumbalalo ka siya dito yung bidan yan babagwaya na ini makali akalay na ano po na nakalakagaya may mo siya takuro nakapapatay na ba ayaw mo idadin na dua-dua po na wisa idadin na mimbawatan na turin kamalawatayan na inisya na doktoryan antoni kabaya ka mamayagang kaadwa katawa takaw antaka ayaw maanan yan na sakaya ayaw maanan yan na mga pa kagi maana matataw sa tiyan na kaya
na asara di batay ang kadua katawa awatakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman ito, miyatuya na matay, miyatuya na sa kanan na matay, na asara di matay ang kadua katawa awatayan. Nasuat at ulabi, nakabaan niya na matay sumalalo kasiyan. Nasumalak sa ulabi na din ang kabe o matay sumalawatayan. Ilang man ilang niya sa kiswata, dada paparwama, nanto ni mapipigil na kaari. Sa nirkawa tata, nabata pa hospital ay kadapira. Natingin na adina, kalbi na kanadar-warwaro nating mga karasasapang sa nidwo. Anak kalbi na kanamiya katuwa-tuwa. Adu-adu pa niya pangalo na pusana ka napiyak-yasaw pa na ko. Api-amiyate ko na sa radimate ang yawa tata. Uli na kanina kalabawa ka na sa satima na diya kaning galabak. Naapiya di tamiya ka kan na asara amanan niya na mispital ang siya nawata. Tama nga di ka biolog sa baka mati awatayan. Nasamabusyo na nagurok yan doon ay doon. Kadina na ka naapiya miyate ko na sa radimate awata ka na yan. Tama na ka di kami ang galalok sa baka matay. Naswata tulad doon. Nagkabaan niya ng matay sulok siya ng bala. Itimidaan yan. Napakalayan na mo. Igram niya sa isya maka, uli na sina ka. Na naman magpupira ka na udod na ka, tama sa mga properties ka, napapasa na ka. Nakagikot naman na di pagabur, na tigibali siya ranaw, kada ka pamulong yung ranaw. Nakagikot naman, nakinuha imam, nakinuha subara juma. Imam, pakunutan nga sa juma kao. Namya ka panigsira, tinino to. Dati na pangapisya ka na misi ama. O di na siya nakapasagit. Naubatingin imam di pakabagar na pamangan niya uban ko Allah. Panganin niya ko Allah pakabagar na wala. Naubad di pakabagar na pamangan niya uban ko Allah. Yung ako kaya imam na ang yung mabuya mana niya na makanin niya topiya-piya. Kaya nagpapasyada mamagabagar nakialilifantin naunin magupanalaga-laga man na ya Allah napakabagarang ka siya mayan ya Allah nobody pakabagar na labanan karawan naman niya mana niya na ama yung kapatid ng ama ko inaapangan ng takwala ayaw mo kasi ng batuan ka na alaman na ginabatugan na niya kagirado biyay hindi akala-kala namin baturatin mo nabanda sa kaniyan tadi na namori pa Allah kanabagi niya pakani kasya maka na niya pakani kasina ka nabakya balasan na kanina kima mauni pa Allah anto ni kakabalasin ka kinakagus siya maka sa kataw ang amat manamya kawang ako nabi natingin na ya Rasulullah suhila ka na gusama ka na ina ko namatay na pipipian na kansiran nakabaya ka na ya Rasulullah nagkapakaya piyamiyatay sila usyama na itatarosan ka na niyo nakapipiay natulog niya tatarosan na ka naman na piyamiyatay sila na malalok sa ka natinatuloy sila naman natina as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma وادعوا لهما ان تدعوا لهما انه من يلقى وانخابر السنبيان خانني خمبري خابر السنبيان نقيا بوبا نقسينا خاو سياماكا نقيا بيبي نقسينا خاو سياماكا نعبيا نيما تيسيرا بنا خلابا سيرا بيبي نبي خسيرا نيكا بيبي كوخبا تدي خسيرا نبي پمانغني والله سخري لإكران والله أيما نخابيا وسيامبيان نريتيك ممانغني والله ila manira na sambayan ta ila ni nga pakatalamin ka apani ka mang wala kadigan ni guys wala pamanat taru malakas ka wala ya Allah na surata ka na pakapasa na sampur ya Allah na sulok sa ka na relay ka sumbal alo kasakan nigla pa na de sambayan ta tabi ta wala taru di sa sambayan mo o ya na ayaw mana ni na pani ka mang wala de sambayan ka ba dikit ano ni ka pamani nga na tiga ya Allah na di sa sambayan ka Astagfirullah ya kaya sabi Kau ikut mani kharatau dah sambayang Pamana balik kagina ng kabaras sambayang Kapupakabalas sa kakumbalaan basaka Kapupakabalas kakumbalaan basaka manguri panullah Kasasabagino narakaka Nasasabagino kaya amanan niya ng mga amal ka mapia Napakatotoo ng Allah sumbalaan basaka
الخلوة النبي أبي أمي أبتيسين أخا وسيا ماقا نتطرس نخلنا دي نخفي بأسرى دي الكديك أولا لنقا نبطلني نكاسرا والله شريلا إمان تونا من نخل إمان تواتو كالفتان يسمنا لقسيان بيا خافر لغونا كي أبطي أمنا لقسيان دينا دي پماني والله نباسي پماني خاصونا بسرى شريلا والله ندأنا خل مبوع وليا جينا وانقا أنا قتر والله وانخورا وارحمهما كما ربياني صغارا بتروى يا محمد لا تروى القعر لا يقوقا يقول لي خصما لا يقصفنا كلمة ولا قصيران سنتركني كلمة لا تنقل مطاع مساخي توقن إن خميت علي خلا قدور خينا أو شماما أياك يا خلع قدور خينا خينا خميتها لإله عبدا خلال لدينا كمتون سمر نقا إنا فقط ترسيخ نخسور نقا عبدا خليل الطمير وينا بيبي إنا تقولاي بنا ميلي خاين أبريتني جودينا بن وإنا بلقاد الله أكبر نسخيني تابي تابيا ناميا قالخنا فقط ترسيخ نخسيا ما خوشيناك Adoni apa kata tersik na maun? Mata Allah betul na raja Jujung Aranian dari Muhammad sama Bu Maimunah. Nena kami tahu apa kata kata tersik kami yang buih ka? Allahu Akbar. Mada kalimat tu kami mesti ada teraya. Laburum peninggal aku na tabiat atau pun yang aku zaman nila. Akla berum yang kalau kami ada keturunan panas. Nasama siya mana may kami na kaumaka. Tagilog sinayana akala ba siya kay Tagilog kami ato ay Tagilog na nanay sa kapupunta nanay nakakain kayo di pagilin ka na kayo ka sa kaakala ba kayo ka doon ay tatay ako na Tagilog kami amuwi ka ang mabuhay sa ito naman doon at tama ko mga karabotan mga sapitan na siya buto siya marana pagin nila ako na speaking English apa suara pun nabi tere kalau nak betul nak pada English. Dah terus mama sama rano kalau tu ngagau mama pergi ni ngagau tak. Bau ni ni nama rano. Kalau bau belum mata mama pergi ni belum mata. Bau ni ni nama rano belum mata. Ini memang nak speak English. Terus masa English sama ngagau mama sebutian. Hai. Hai hai. Apa nak sekarang pun nabi tu nak tak kalau. Dah terus mama kalau bau belum mata. Mama pergi belum mata. Dah terus Aku mendengar aku nak pakai kita nak lawan speak in English. Nak tahu mana ni kan? Aku pakai kita nak podcast. Tadi tahu. Kalau mana suluh kesakala apa mengenai khawm masyarila. Padahal kau asyara hukuk min asyarati hukuk الوالدين. Padahal kau sabula qabla al-mu'aluqas. Napa mengenai khawm masyarila ikran wallah. أنا دليل قدر النبي صلى الله عليه وسلم ديننا من عبد صلى الفريضة ثم دعا والديه إلا ببارقة عليهما ولو كان بهما فاسقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم أدري بدر النبي نتيجة دعا عرف الله تنوي تنويا دعا عرف الله أحمد ما قسم ay dapat takasan yung kaasa bagang maranaw sa kanaw nakatipo ilintan ng Allah kanina mo nakapupukatan wakan sa ama kulay nakapupukatan wakan sa ina kulay dali na kang mapamasapir ang ibupira ina ko na matesyo naman kaya pukatan na puro rakunin ang natesyo naman at ako na makataro ama kami natesyo aming nasiko na po nakapatay na ako nakatapakasyaw na po na kiwapatian nagilami na misita lang sa marinaw sa marawi namin nigarang
kita nak ke bunga-bunga tadi. Mina hulay khadim. Namatang Allah ang nagsukaya ka na po kaya runo-runo tapos wakan. Napakatatagal wakan na bumiyatir wakan na doon na kulay. Doon na kulay. Panganitan kulay na kulay mamuamuy ka. Ura sa kaniman doon na kulay kapapangatan wakan siya na kulay. Naandini ka na kami na kulay na din nakapangatan wakan siya na kulay. Nauna mga tatanang na umabin na kaya benara. Nakataya niya tuman, pagkasya na kulay niya tayo sinakan. Nadahul mga tayo siya na kulay. Pamanang tiro na siya na kulay ka na ba kanina? Ang gila ko na inakulay. Natatandangan ako niyan. Pero ay mati na ka. Dahil ka, yung ulit rin. Allahu Akbar, kaya kayo yan sa people. Oh, hindi. Abi na tayo na nakapupagatan mo kasi nakulay na baka magpamasapir ako niyang buhay ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam mo mapanutulang mas kano kabunda ka taon niyo ngayon. Sidon, niyang makaputin na bukian, niyang ruwa parasyan, inauna, sa sabala po ni mata, na sa puso sabala ang mata na tanto rin ang nililasaha. Na ipagkaya ang kutawatayan ng mga ugasini ni Gira makapagumutasiran. Ay, akipagkaya na kina na pagamero na naman niya na di matay na babay. Na ikaluwa na nakatuwa ako kayo. Na ikatulong na niya kuto ang mata niya na sa sabala ang nililasahapan. Nakadakadaka naman ni Mantua Ketoro at tabi Mantua. Tabi na ka ng mga muduro. Tabi na ka ng mga bugwatawa. Ay pagkisyo na siya kaya pobriya. Ino kong bakayan. Babahan na mga adiyo ko niyang kabayan. Ang ina pobriya ko ino kusa. Imiyatin mo ron. Badi kadi merawat. Ikapuna na mili kawala ya mapiparas na ini kamera kapit. Na ini si pada sa mga pagkabera. This is my home. Pumasok ka man. Nakagya ko nakangap ka bumera kapag ina naman na ginawa na ganap ka din. Kami naman ay no. Ati burari. Ilangan pa naman ako mga pagkabera ka kayo. Ayaw mo kina pobre. Miya pahalong ka. Sasuwan ka. Ani sana ipagkaya ka sumalalapas ka. Apiento naman ikapakang nabatalulok ka ka. Napalalamateng ka sa Allah. Kaino kami bala manusia kayo ni sama pun Allah. Ay matagwa kasi ka naman ang mga bay. Dari ka baka sa mapa. Udah kalau sabo penuh amal bay nastabil sa kadua to Allah. Na di kami mga datau. Ada kami. Ano? Ano ka para ito na pumamula. Ang hulo ni Khalmaswa. Naka ang siya maka. Naala tadao asmahuma. Na di kakirang pagdalong syumaran nilang adilang kababayaan. Ay katero kina Sufyan al-Thawri. Natingin na duwa niya siya tao. Pumalik ko duwa niya siya tao. Blackout.